Kurumjai. Meng tabi memang punya pohon nama kita notice window की मैं कहती थी हमने दी host structure THOUDAM की मैं कहता हूँ नौकरी ngasi इम्फान फोन की वो पॉक्सी सिंखना नबुगी दमकता कोई गैस होने लेकिन लेवी वासी मैं अंदर हम नौकरी सकता चरण के ओजा शांता नाहकपम जनरल सेक्रेटरी UCM की ओजा वहाँ नमकता notice window की मैं कहती थी तरह नौकरी ओजा Kurumjai. ngasi इम्फान फोन की वो कोई पॉक्सी सिंह मरुए हेडलाइन सिंह हम नौकता दी हैपेट पतोक चरण के नंबोन साबन की कोई थोड़ी दबा थोड़ों की मतंगा कोई चेना बनी है वह मियो यानी रेस्क्यू तो पता हम कहीं हमारी मणिपुर सिक्योरिटी फोर्स की सेक्शन थोड़ांगी मखाप पोन सथर प थी बहुम की थबकता यानी चिंगनिंगे वो मियो यमदगी खुला ये कोना ने इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पासोई पुलिस स्टेशन ना कोन बाई एरिया दगी रेस्क्यू तो पता हम कहीं हमारी कुकी ना मैटे फुरुक्ता लंडार पदगी कोई लव सिंगू की मतंगा लोगों को याम चंग मंगम ने ले बासी कोई मणिपुर स्टेट की स्टेट के रिकॉर्ड का कोई लोगों में मतलब हांग्रे है ना रिपोर्ट में थम्बक लिए लोग जहाँ मतलब लाचनी वो पॉइंट जे कोई थोड़ी जब थोड़ा है बता रहे every month every week कुछ नहीं थोड़ा लगली भाई कोई pregnancy हो रहा मामा सिंह लाइट तबकी चांस है दुकी मत ही खेल लगली ngasi maksu ngang तो सु थोड़ा लगली ngasi कोई मणिपुर की RIMS hospital है जो मैम तो इन दोनों खाना रहा hospital कोई लाइव प्रजा मैम विधि सेनिटिंग टिंग ना लाइंग बता यानी नुआई रहा खुदों साबा यानी सावर facility यां वांगे है ना लाइव hospital ना सीधा ngasi maksu कोई pregnancy हो मामा मपुंग कुन्मरी फाद्रिंग ऐदा मामा नी लाइक इधर बगी थोड़ो यानी burning issue हो रही बा मामा वो भी सिंगा कोई हफ्ता खुदिंगी सुम सीजन लग पता रहा कदी तारों पांच से दा कोई जे मुथार पता बने है वैसे कोई मैं हम दगी पेन दबो खोलाओ काम सुन लागली अमदी वैसे कोई डॉक्टर सिंगी थोक्सा दबना वो एक दूरा ना जगह कोई हायर अथॉरिटी सिंग सेक्शन बना वाट बदगी वो दूरा पेशेंट की कोई मामा सिंग दगी असोई बमकनी है बदगी मसी तंग थाजा फापदी वाला नि मरदी तो शलग लगनी ना सीजन बगी सांग से हफ्ता आम दानी रक अहु मसुम सीजन लग पता रहा कदी मसी यामना कोई burning issue वैरक पता नतना मणिपुर से थोनी रब थौदोक लेबाग इरांग चौबा क्राइसिस अमा थौलोय हाइनिंगाय लेते अदु बोजा मसे डॉक्टर सिंग के सोइबो ओइदुरा नत्रगा कोई लेरिबा स्टाफ सिंग अमदि हायर अथॉरिटी सिंग के सोइबो ओइदुरा हाइबसे हान मक्ता दोजा मोद थंबियोजा हाम आइना हाइनिंगे डॉक्टर हाइबसे यामना क्वालिफाई ओइबा याम लाइग हाइबा ह्यूमन एनाटॉमी से द स्टडी तौबा मी बो हिंगनगे हाटके ngamba को अदुगुम्बा केनो मनेबा कने होये प्रोफेशन मोइन काउरसे अखोदी सर्विस सेक्टर लेने से काउर मोई पी सर्विस नेबको अदाई कहनी हिरम खुदिंगमक्ता हेक्ता मीना कनो तौरमगा मसागी क्लेरिफिकेशन हाँ पीद्रीद असीबदुगी कॉन्डोलेंस तौरगा नुंगाइतबदा अखोई सरुक यारी है स्ट्राइक हेक्ता तौसलकपसिदी प्रोफेशन दो यामना कहनीको अखोई पॉलिटिक्स कुंबा अदगी ngसाई मसागे असोइबु खुमजनबगी ममीनेना लौ ताबने मयामनको मरमदि इंक्वायरी कमिटी ममांगदा सिगुम्बा प्रॉब्लम याम लेग्रे अखोई अंगांग अमा क्वाइथेन मोरांग प्रेंदगी अंगांग अमा कैंसर नाबा अंगांग अमा मागी हिदाक तो सिंधोबदगी सिगिबा रिम्स की सुप्रिंटेंडेंट के कानगा लोशनरजी नोय वारिदो गायना मपा ममादा हायरकिबा चाउथोक्तनबा नमजननबा होनगिबा केस अम लेयबा रिम्स को मसी आइना पंगाइदा हाइजन मनते विद डॉक्यूमेंट लेयबा अखोइदको अदो मसी पोचे कमाइन तौगेदा हानमदा रिम्स की डायरेक्टर सुप्रिंटेंडेंट रिम्स की डायरेक्टर सी मा उनबा अमतंग चपिउने मागी गेट लेयबा सिक्योरिटी मैमदुबो माबो पब्लिक सर्वेंट ने ngसाई कहनी मागी डायरेक्टर की चेंबर दो अदु चंग न होनावदा मी कुंथ्राम ने मागी nga थमिजे प्राइवेट सिक्योरिटी तरे निपान अमा अदगी मागी रनर अनि हुम अमा अदगी ngसाई कनोगी गवर्नमेंट न पीबा IRB रा MR अदु मयाम अमा देन मागी PA मयाम अमा अदे रिम साई से सर्विस ने मोइ पीरी से को मोइदा कशु कनो नतेबा याम सेंग हायदा मोइ से कहनी मिनिस्टर अमा नत्रगा कहनी यामना हाई प्रोफाइल अदु मनतेबा पब्लिकली याम थीने अवेलेबल ओइगदबा पोने ngरang mak thoiba thodok to ahan mada mi ama hana sire nungdang da adui matungda nongan mada masa tek tek loiba ningol ama chajing nei ningol sem leigidre adui mamangda nonini mamangda mu ama muk sire do siba kudingi mapangan kan ba imung manungdi lautorok ngam bai wani aduga ason ba gaidi kem tong ngam moiba aduna rim se ngasai ge ni magi leigidraba la sahi mada mi kya leite kari mamda leitrino
adagi ngasai different department khong na bagi ortho dena kya leite adagi kano da medicine dana kya leite adagi ngasai nephro dana kya leite wari bo ko ade ai dana mi kya leite no suguma mayam je public na phajana khangning bagi matang do yore ba ai namjani se ko rimsi authority se doctor ni akhoi doctor ni akhoi logi matuin na thengbe ade natraga akhoi da khut thabe ade natraga na akhoi na tawriba service noina usite ga na khanba wakhalon du de khitang thaganing da bagi matang am lai mamdi ngarang moigi union mayam duna doctor gi mayam gi union mayam duna tawrei du da ngasai yam thuna report ama emergency da yam thuna report ama mi do laitri do magi case da smain tawdana masi magi critical condition da ma operation tori manung da mai bp down or pne bunga jo adu bunga jo magi case history da ma mamang da sumaina thokhiba leire bo ha jo adu bo ama bunga jo clarification amadi pibam to every musna ko clarification amta pi da mi asi budugi asi bidugi matang da sigre akoi nuai to da saru yazari har ga loibe aba pona te ko mase legally rims ki authorities sing siga family sing duga legally thengna bam change ba adu na tradi moina sung ngam chakhane ba aduga doctor sing ki attitude hai tare akoi na yeng ko da angang wori ngai da akoi maksumai imai pana doctor masi doctor di wen ni ne oya do man de ga akoi pi kan gi sum yaw ro ba gun ne ba se doctor ma oining bagi gun police oining bai gun se rajniti tongning bai gun ne pi kan de yaw ra ba ne ba doctor ai se yam cool and calm ko yam cool and calm ma gi ngasai gi ing na sina mayum da khana ra la ga mayum da mai nu pi khana ra la ga operation theater da changa ga ma gi soning ba do patient da taison ba ya ba profession na te ba who is the family ne ayum da khana ra la ga ai na khitang soning ba do ai na wangang ba da khitang ai manung da nuai taw le aggressiveness to khara to so u ne ba do na doctor ai position je profession je yam na cool and calm oido profession ni ngarang miyam na protest to chat pa matam da akoi medical student mayam na ulaiba miyam da uliba attitude to chong na fan na piring ga chong na makhut wa masao to ri do adu magi doctor gi profession gi oiba pot na te madugi situation do yorok ta ga di mohoi gi ms makoi gi rims ki pro sing leidana ko adagi magi concern nursing gi head sing moi mayam na public do phamina ga wari sana ba yana ba room ma lobo ma change ba adu room do lor ta di public di uprise work pa se masan tam ne ba noi gi rims ki pikraba authority do to khone sa gi nepal gumba country amagi prime minister bangladesh gumba ko den ngasai gi gano gumba akoi gi sri lanka gumba da bauda president jing chenari ne ba nangna rims ki director na thammi ba magi security kun kunthra do akoi rims ki director una chali mamanga ma una se kwain to ge yam nuai gi de ba du mi to ko magi una se mobile ga se pusan de be hoi mobile pusan da du yare ado appointment lei bra khot pra hangbi yam thi an possible oi ba yam thi an possible oi jane aduga changa kan da gate ta mana hairak ti bo changba ya da ba changa kan manung changa kan amu yam sang ba table ma conference table ma thamaga mi sina asom ma to na phamal ga mana som ma to na phama adu dum phambiro aduga haibiro ne som gi haibining ba do ga na yam usit tawai da ba adugum public ki keno se kani chokri se masagi lanai chokri dong na khan ba ko aidi ma ngasai masigi dreams ki director se ma delhi dagi transfer lakune ado mai mayum sidaida mayum kam leram doino magi relative kam leram doino adu ada loi tok ganda mina rumor oina haina bole ba akhoi di kano yada delhi sa khrlo re highway wakhalon man ma yausale ba public ki address lei ba se even chief minister bo governor bo nungai nadragadi governor bo chief minister bo famina wari sanai ba ado makoina clarification ama bo pidana mi ani hum lei gidri se karam condition da lei gidino medical ground da kamaina oirino report ama bo pidana adagi report piba targa so ngasai gi report pu semdok sanjin to baga masai internal inquiry committee ga phamaga to bududi miyam na hojikti pela roi ba ko hojikti akoina to godoi se हानगी मेडिकल द लेरंबा सागी कोर्ट की थ्रू द हाई तारे को इंक्वायरी कमिटी में फमन मम चंगी इंक्वायरी कमिटी सी कमाइन तो फमन गदगे गाना हानगी रिटायर्ड जज कुमा में यावरबा अदगे मेडिकल प्रोफेशन द याम हाई प्रोफाइल वरंबा रिटायर्ड होबा डायरेक्टर गुंबा नत्रगा कमिश्नर गुंबा में यावरबा मेडिकल ग्राउंड द खंगबा बजना को अदु मी में यावरगा फैमिली के मी में यावरगा मसी कमिटी से फमन मम चंगे मदुगी सेटिस्फाई ओइबो ओइदबा दो येंगनबा को अदु ngam तारगदी डॉक्टर मैम सिना स्ट्राइक तौरेबा खोलेबा से मखोई पर्सनल इंटरेस्ट तौबने लौगनेबा मोइजु मोइगी मरकता येंगजगदमनेबा मोइ मरकता येंगजगदमनि अखोई प्रोफेशन जिदा मोइजु खंगमनेबा रिम्स की अचौबा डॉक्टर मैम अमन नुंदांग नाइट ड्यूटी तौबा यावदे से मोइ खंगमनेबा अदगी अलाउंस लौरगा प्राइवेट प्रैक्टिस तौवे हाबसे मोइजु खंगमनेबा को खंगना याना लोइन तौनबा गातनेबा अदु याना तौनबा तारगदी मदुदा अखोइना हाइनिंगेसे मसीगी ओइबा चपचाबा इंक्वायरी कमिटी फमम चंगी इंक्वायरी कमिटी से रिम्स ना इंटरनल इंक्वायरी कमिटी फमना दि मियाम ना पेलोय अदुना मसे थ्रू कोर्ट
High Court tayra kenom tawraga masi inquiry committee phama kanda rims ta sumaina toina outrage to isi kai maram gino aduga hoi miyam na keno tawda sokhiba khotkiba mayam dugi mathak ta su hoi legal action kai lobe ai akoi di ngasai gi akoi gi mathak ta protecting umbrella ama IP India gi IPC gi section amana akoi bu doctor sing bu phuba chaiba natraga makoi mathak ta case tawba yade na sum thamagadi angang sing ngarangi miyam na protest tawba lakpada medical student mayam na ulaiba makhut masaga sumai ga thin na khotana pan ga chong na tawri do adu doctor amagi attitude na teba adugi rims da kari do bagi su makoina adu da moina thola ga ke do bai public ga confront taw doino public ga confront taw ga di director superintendent adagi ngasai gi public relation ga mari leina ba moi adu leiba section mayam na thola ganda public to meeting hall ma da pura phajana phamina ganda masi gi problem je solve taw gadam ne ba mi usitaba dongna akoi di rims ni akoi di ngasai moina i da cohesive environment amaga rims se miyam gi layang bamne riksho amana thengjalasu makok ta soi angang ama makut to soi dana tha nga semadana ta sangna ba ka urasu rims ta porok paisa masan tamne adugi amuk security mayam ga tawdana pai dana thengdana nang gari khulai yauri 45 ga tawdoira ba rims se ko sugum na taisa da ba mathom ngang da ba man ba lari lai su yaw da ba man ba ko adugu man na taisa da ba tabak to kenona rims kumba organization na tawum thokte mase mari leina ba family singa akoi ga masi ga mari leina ba ka ta organization sing na mase high court ki through da inquiry committee ma phamal laga rims ki oiba internal inquiry committee na taba internal inquiry committee mayama maithi gi bele re mama pa mayam na pen da bele aina uje hai ba cancer na ba morang brain kwai then gi ang je sina yam phajaba example ni ma gi file je swai muthan le jane koi da ko akoi na timing am sung ngai le we wa ne ba ko una gi ho ya da ba rims ki director moi gi superintendent moi mayam se para ma tambi ba gi chap chawa para ide khoina phur se ga na te ko through law para ma tambi ba gi chap chawa tanja do sida lohogdra ga di masi gi mangjab se tung coin lakane na zwain tam jai yamna chumi tamam thambire wa fa mase aduga sideje da aina lakchini phone supplement oina lekhidraba nupi sigi maming je koi chingchubam ongbi nongthongbam manju chahi kunthra taruk sure mahak ase Dr. Pritam gi makha da layeng pathap chatharak bane mahak se angang unarba matung koi gi mama oibi pukse nai hairak badagi operation tawdaba yaroi haina ma e bottle manga musu kapki hai operation tawru matung da lekhidabani adugi matung da koi gi khoisaunaraba patient gi mayung gi halaman sing amadi praja sing na pendabadagi doctor asi phuba chaiba kayam thokpadagi OPD sing amadi leiriba koi gi rims ki nursing adagi medicine staff sing adaga tamiba koi gi student sing na folk yaur iho sida khongjang changchalak tuna koi leiriba doctor mapung phana di doctor tambadi loijiba sing na koi gi praja sing da pinpoint tawduna khudom bi thinduna ngana ngasi iho kayam su thokre aduga marak sida koina lakchani ba hajani ba lakchani ba point de tam ko gi leiriba ko gi government gi doctor sing je masa gi on duty lor matung da atoba site ta private ta sakringai manung ji da atoba patient am lakpa matam da doctor unagi haba matam da ko doctor se sumai tawdana patient am sida pairing hakta ngaibiu hari gi maram di mana site ta ko gi private hospital am da patient am yeng sakringai gi lambi gi lakpa gi matam sida ona taina barom da alternative way da patient am yeng hajan naraga sum bagi deal toroga thambada ko patient lagidaba ji jo koi amna michang sanga lejada bagi ting thokna phulok pa ngam da bagi koi tuminna loisana gi ba kyam su lairi amade masi kari gumba koi gi laikidaba patient sing ji ga koi manipur da lairi ba CSO sing ji ga amtang punjan naraga yade habada ma koi logi through da koi masi as rims ki director bu oiro amade higher authority bu oiro masi amtang gyan ta hamana farabra amade rims ta pubi ba doctor sing not only rims koi government gi oi ba doctor sing na koi masagi private haja batare private mayum da hangba pharmacy da phangba hidak government gi oi ba government hospital da leiba pharmacy sing na phangdaba hidak isallaga sida phangmani hajanaraga masadi oina pochi lehenba mamanji hen lehenba laina je akan ba hajalaga oxygen thajam bi haba matam dana minute 10 kun gi matung hek thajam bu sum bagi asoi bagi pendaba kya se ngarang makta da koi kayam phongdok na ri hospital na phangdaba hidak isanba mayum da private oina hangba clinic ta phanghanba aduga masigi pendaba patient sirak badagi patient gi mayung gi halaman sing adili karole kai sing doctor da phuwa sai badagi OPD sing loan gi ba medicine sing loan gi badagi ngarang makta ju koi so hon da why have the pukhalak badagi get olam badagi koi pura puthokchi bagi video clip kyam su viral oi damo se patient sing da awa mayong nari ba se kana gi daita oiduno isa gi daita dum oiradura natraga doctor sing gi de khoi da yade khoi da solak pa palak pa ngang pa keimta yade hajuna dum laiga dura mase laingang na keimta mieng changbira roi duri bra natraga logi wayen dagi
ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯨꯅꯦ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯔꯣ ꯁ꯭ꯀꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯊꯣꯔꯣ ꯁ꯭ꯀꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯗꯨꯜ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄꯤ ꯖꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗꯇꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯐꯨꯅꯖꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯅꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯠꯇꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑ ꯊꯤꯟꯊꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯁꯥꯎꯔ ꯂꯥꯛꯏꯉꯩꯗꯨꯗ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯗꯨ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯊꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟ ꯇꯧꯅꯍꯜꯂꯤꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯔꯤꯝꯁꯇꯒ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃꯗ ꯏꯗꯖꯥꯠꯂꯕ ꯋꯥꯏ ꯌꯨ ꯍꯦভ ꯂꯦꯐ ꯑꯁ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯐꯨꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯀꯣ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯁꯣꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯔꯤꯝꯁꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯑꯝꯇꯪ ꯆꯠꯂ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯈꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯠꯂꯗꯧꯕ ꯇꯨꯞꯄꯗꯧꯗꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯝꯃꯤꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯦꯕल ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯤꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯀꯩ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨ ꯀꯧ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯗ ꯎꯍꯧꯗꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕꯤꯗ IPC ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯀꯣꯗꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯎꯀꯤꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ PG ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯗꯕ ꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯀꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯐꯥꯎ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯒ ꯐꯩꯔꯦꯡ ꯇꯨꯔꯦꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟ ꯇꯧꯅꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯟꯗꯅ ꯔꯤꯝꯁꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯩ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯀꯣ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CMST ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ PMRY ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯣꯞꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯁ ꯐꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯄꯁ ꯐꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ CMST ꯀꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯩꯁా ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯛꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯦꯅ ꯆꯪꯉꯨꯀꯥꯟꯗ ꯎꯅꯍꯟꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯀꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯖꯦꯟꯌꯨꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯁꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯕ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯔꯄꯁ ꯐꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯔꯄꯁ ꯐꯟꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯁ ꯐꯟꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯝ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯂꯦꯟꯕ ꯊꯤꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯈꯛ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯦꯟꯖꯟꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗꯇꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟꯒ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯒꯣꯛ ꯆꯦꯠꯄ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯤꯁꯤꯡ 15 ꯀꯨꯟ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯝꯒꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯗꯦꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯝꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯗꯣꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯔꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯕ ꯁꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4-5 ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ
particular director and superintendent moi ani na responsible oina logadamni mi sibadu gi logadamni doctor phuram madu gi logadamni maramdi moi ani na thola ga confront tawr magadi miyam do phada na ba wari sar magadi report to yeng minagi ji kot ki ji pung tara changasu pung kumari changasu tawtare na miyam gi tabakne miyam na pen da tar di tawtare na ko adu tawbangam da adu gumba director superintendent se makoi gi mathak ta action lo bai tangai phada se am chaw le so main tam jagi ado tangom se lai khidriba akoi gi patient haibtare akoi lai khidriba patient ji imung manung amadi akoi gi lairiba higher authority sing adagi CSO sing tong punjan naraga kari gi dama kari da asoi ba lairak bagi no masi gi matang la tong concern tawraga unabagi khudong chabudi masi kanada gi di lobi gani masi kayum lobi ba taraga di lai khidriba patient sing adari lakadoriba akoi mama wer ka to sing da ju masa da ju wakhan kitang chok thok ba adi paisa le jada ba jing di private puru matam adugi matik paisa je sawi akoi manipur da di hajaba tare adu rims haina lairibani government gi oibne sida kitang khudong chagadra hana pukacharapani du paisa laitabana su maram moirga ayamani khoi rimsa pukacharei ba jingje adu masi sumaina sum hapta gi delhi gi sum chijalakwa targa di khoi kanglo fruit naidana dum mi oi masing ase handarakwa tabani aduga laikhijiba singji gi jo khoi michang sangali je dabagi tumina leigiba mi su yaudaba nate kyama yaukre adu masi lakadoriba mama oibi sing amadi hauji thoiba burning issue ji gi oriba imung singa khoi CSO sing jang amtang tanaraga yade habaduma khoi je kanagi through da kanagi thongda lepkani habdong ga som tang thambiram tam laikhijiba imung singa yengjaraga tajaraga mokhodu ju kitang wakhan chokthoknaba matung tarakpada sumba tawba yade habduma mokhodu ju lejahunaba ta moi mo tang thambi hajige ken ose aina nga sai haijai de ne ko doctor gi mathakta case to boya daba doctor da khut thaba ya daba india gi IPC lei ko du leibani na ma di judicial committee im phamon de ya roi ba khoi gi nga sai gi ken ose na high court through high court to ga na khoi gi pen da mayam je numitu da director do sumaina ma khoi ga thengna gi de khoi na wari san je ma tholakte ma chen gi adai si doctor se ma normal one le manate ma letrin nung da lot laga leirami ni matam du da ma gi nga sai gi moi gi security mayam do kadai lei adu ga khwai dagi nuai tri di kai no ga na doctor sing se moi da khut tharak pa moi da thina torok pa gi moi punna lepi ba ko aduga ngasai gi hojiki leiriba patient ani hum legi da bje sigi matang da di rims ta moina inquiry committee ma famalo adu famalo na moi gi site gi doctor gi image yam thi dore rims se toina mi si jale moi matak da complaint yam leire na moi asi gi se masana yaning driba kanum tawri ba doctor sing je ko akoi di mi do hana na la pani na akoi ni hida ka pa da effective work na sijagi ni ga haibe aba profession na te ba doctor je mi je si bata ga di maram chap chana pi gi da ne phajana maram pifam thoe ba kai ni public na miyam na moi mathak ta allegation lakta ga di ma gi medical background de si ni operation to matam da second by second gi minutes to operation to bagi manung da lai ba ma gi body gi wai ba changes ma di medical record medical changes ma am da moi na report to ga pifam thoe ba adu su kana na moi makhuna ibe yaroi moi na chingnariba masida se e mayam thole ang khalaje chingnariba moina adu chingnariba du da tawgiba test blood ki test adugi test mayam duna maduna background support oina thogla kanda adugi matungda adu maina lakada pot ne base adu natana moina hekta pungtog da tawba ba adugumba keno natte haba adugi wanda aduna ngasai gi inquiry committee ba phaman banatana atopo option laite ba sigi yamna mari chumba ofam ne da mon tambir che do mathang lakchani gi punjina khoi nambon chabanda natak da laikida ba khoi ambush da laikida ba 33 Assam Rifle da chathagi ba thawong adubu miyamna yaningda ba phongdokla duna duda saruk yakiba khoi MLA T Robindro na yaningda ba pien da ba kaya su phongdokhi amadi praja singdagi akhoi shanti pami hajuna su kholau kaya masu lauki ngarang wakta su aduga akhoi masi amu thoning da ba thodok se thokro matungda Central gi weba paramilitary sumaina ambush da laikida ba se mamang da jo coming operation to kam su yauk tre to hoji se leibak irang thohon na ba oina amu khoi gi irang kitang nem thagre habagi mong da irang je thon na ba tawrak libra natraga khunja sing du da kari ma coming operation chatharak pa tar kari awa ba chaiteng thengna ba ama ma thengna chathok ba adegi even isagi saktak che ga loina duna chatragadi isada yamna mi painingai oiba habdo hojikse oirani haina so koi khunja sing duna jo yam pendab se phongdong na ragle do tong sigi mo se kari thamini akhoi ngaranga namol da thoki ba thodok se akhoi myam loi condemn to nei ko condemn to se da nuai to ba angle ma khak lai tare akhoi na khwai dagi handaki hojik manipur da thoi ba irang mayam se sigi khwai dagi pen da se kana da taina ge ha kana khoi na Assam Rifle da taina ne khoi miyam se na Assam Rifle go back Hiram dagi Assam Rifle da khut thaba yaning de na ha ga lai ne ba khoi praja se ko adana ma se akhoi ne yeng doi je political
political change ama laknaba hai tare ko sima leire maramdi akhoi mayam gi khwai dagi nuai jadaba akhoi sugnuda thengnagi ba Assam Rifle ga confront tawba then akhoi sidaida Assam Rifle ga kuki sing na punna chamine na moigi su group ka punna chamine haiba moina kanogi su gi monitoring cell jida Assam Rifle yauri bane do monitoring gi waiba proper reports in thagate na taga thagali haiba then even central government da Ministry of Home da bauda aspa ji Assam Rifle gi oina yam favor leina hai tare aspa leiragadi akhoi namda basi yam laini haibagi moigi wakhalon ama itattatna center da report oina thai haibagi adugumba kanu lei yam sengna haibada adugumba lei aduna ngasai thamningi di kaino ai ganda tawreba poche sida khabar yawi bi ani pare di hai aduga chapchaba detail di yaw da male oribo ko aduga kwaidagi nongning masina ven gi mapu ji thibang di hai chassis number do yenguda dum khangdra na khalle ko aduga gari di MN01 way aduga IND number way bane ko gari do adu mapu do thibang de hai adu mase sakarna kai gumba masigi keno sida takthokning da bagi hai tare ko takthokning da bagi ra natraga masida ngasai gi internal achauba politics sama sanari bra hai baje koi masida chingna da bangam de ba yam sengna hai ko maramdi Manipur police ka Assam Rifle ga je tunara ga chamina de Manipur police na valley gi kai hani ko laloba singa di lan manung da laloba sing natraga atai ma'am da ngasai gi khunga ko village volunteer sing da yam support or chale ga je Assam Rifle na iruba ne ko moine iru da gi Ministry of Home da report ka ada PUC report bo yauri do ne ko ngasai gi Central Armed Forces ka kenoga si Manipur police ka gi marakta yam chawba gap am lei habse masi kenona main oina Assam Rifle gi report ai thokpa ngata ne lo doi ne ba aduna maram oya kanda ngarang thoi ba tawdok se either akhoi gi October da aspa gi matam loirak pase sida governor na lengak chalai ngai manung sida aspa ji akhoi gi ngasai gi center abdi akhoi gi valley gi main zone jaga sing sida masida aspa je sangdok ningbagi sangdok pa yana ba adugumba intention amaga loina na tawrakpa step ama oiba yabagi chance yam wangna leba masi khangba ngam doise only Manipur police na masi gi mi jing je phara kanda moi gi oiba inquiry report ama loraga SIB da kaida state ki intelligence ta moina attack torom be maram se kaino haiba poto chapchana khangma ngam dar gadi hoi la loba ama oibagi magi wakhalon da akhoi gi loilam lengak ka lan thengnari bani loilam lengak ki lan mi da akhoi ne khutha jabne haira gadi tokan ma wari bani aduga adu natabida maram isa sa na tawba leiramba oiragadi masi ngasai gi kaya ni ko aspa si October review to udo warang ne ba tha tar kudungi to bone ba duna aspa gi lakada ba timing sida sugumba yam toina tholak ba adagi security labs oi gi ba se moirang da checking bajan torong mani kwakta da torong mani nambol police ki tawi adagi manung da so dum frisking je bajan tawi ba du sigumba attack ama bajana chathar amaga mangi ba ngam ba ha ba se thiba pang da ba ha ba se masida nungi khut yaw roi haningai leike ba aduna akoina yengada se public so akoi section na leibam changi akoi marakta taseng na lebaki khanmana kanano lebaki khandabana kanano haibse akoi ju phajana khangaga akoi marakta gi masi muthatpa hiba ma changi ado akoi muthakta muthatpa hi ta tari masi nawai 1980 ga 795 swaida leramba Manipur gi position do haloi haningai leite ko sajagi nungdang laga akoi gi nongalam dai da mi pugiba adagi mi pharaga pugiba thibam namam khangdaba adugumba process procedure da yam toina adugumba lakane ko aduna masi laktana ba public na so yamna cautious oina club naron sing adagi ngasai ima maira paibi mayam ama ahing lekna dana yarek na dana sipai lakota icha isu jing pugidra na khanbado adugi stage do amka lakada male base aduna thamningi di kaino hai ganda ngasai khutha ama tamrasu wakhan je khara khandaraga thadaba yade yarga su madu miyam ge khallaga tawba ma change aduga ngasai gi hojik di akhoina ngai doi si kaino ganda Manipur police na masi case kamai lokhale inquiry de kamai puthorei aduga army na lokhot khibo argana army na kamai puthorei habdo madu chapchaba ma khangmam change aduga sigi advantage si ngasai gi community ani gi leiriba kai hani ko community maitai nungsidaba kambu sina moina ngasai gi national media da kai daga tawdana kotuna ga general strike ka toksandana ngasai gi Assam Rifle khutha ba yaning de gain toksandana propaganda sagalakpa mayam jiga hairo gadi khunek ta tharakpa adugumba mioi kharana tawramba thabak oina urakpagi mawang ama miyam da uhalakpa ai tare ko aduna mase police na adagi law agency sing na yam thuna action lokhale matik praja da confidence lakani aduna tata di kangpokpi da chochampur da leiriba organization sing sina maitai gi mathakta hanjan sung ngang da governor ju kokchikpa ma amuka oirakani na ismain tamjagi yamna chume amo to khoi gi kanglup ani gi khudong chaba loroga khoi gi
कांगलुप अनी यानदबी खुदोंचाबसे लौरगा थोनिंगदब थोदोसे थोलकने हाबथाम थोलoi मसी अखोइना प्रजा अखोइना गायगदबुदी मणिपुर स्टेट सिक्योरिटी फोर्स ना करी करंबा थबक थोंग लोखत पिरके हाबदुनी अखोइ प्रजा मयाम ना गामिनसे हाबजे अदुबु चतोक चसिन तबो मतमदा होजिकति इसागी जो सक्ताक चे लोइनाबा हाबसे यामना दरकार तारे होजिक इरांगसिना खितंग तिल नेमधजु फौदी अखोइ पुना ज्ञान तामिनसे हाबदुनी अदुगा दम कोतुना जो अखोइ इरांग असे हौख्रे इरांग असी अखोगी असम राइफल अखोइना खुद थारुबदुगी मरम ओइदुना मोय मखोइनासु इरांग से कांपोक्पी डिस्ट्रिक्ट अखोइ 3 days हेना अखोइ बन कौख्रे अदो अमोसे इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौगिमिना अखोइ चाथोक चासिनगी ड्राइवर सिंगी अमदी चटलिबा चाना थकनो पुसलइबा मयाम अमा ड्राइवर सिनो मयाम अदा अवाबा कयामसु थेना रोय हाइनिंगाइ जे लैते तमोमसी थेंगरक्त्रिङै ममांगदा अखोइ ड्राइवर सिनो सिंगदा करी करमबदि थम्बिनिंग इकोनॉमिक ब्लॉकेट से कांपोक्पी रोमदा खमथेन हौजिकसे इरांजे हौजनग्रबनिना इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौब तौदबा जे गवर्नमेंट नि मखुत याम लैको मसागे नंबोल एम्बुस तोखिबसे नसि नुमे हुमनी मरिनी सुरबनेबो हुमनी मरिनी सिगे मनुंगदा गवर्नमेंट जिना एजेंसी सिंगजे कल्प्रिटो फारगा मियाम आंगदा पुथोगा माने एम्बुस तौरमिजे सि मरम जिननी बु हायसो अमा बुनी बु हायसो को मदु पुथोगा थंबंगम तारगदी मरम जाबा पोतो थंबंगम तारगदी मदुगी ओइबा चपचाबा कनो से लोगी मथौदो तौरेन उटपंगमगदी मदुदा कोक याम सानिंगाय गेसु लैते कोतुगी द्रामा ने लौदोइने को कोतुजे थानी हुम जमा तुमिन लैरोबने कोतु ममिंग जे क्या थोलक्त्रमने कुकी जो काउंसिल का ngसाई सु ग्रुप की साइलेंट हॉकिप सिने पोलेनल जिने मोय गतंग आयौरबने बा वांगांगी जे दो सडनली कोतु अमु थोलकपसे मसी जे सम काइंड ऑफ टेक्टिकल वार्निंग हाय तारे अखोइ दको अखोइ gi हुजिक लैबा पीस प्रोसेस सिदा नत्रगा असम राइफल गा अखोइ गा लेनैबा जगा खरदगी असम राइफल जे होंदोखरेदना को 150 years एना अखोइ मणिपुरदा ब्रिटिश मतम दगी लेराबा अदुगुम्बा 100 years एन लेराबा अदुगुम्बा लानमी नेबा असम राइफल जे को अदुगुम्बा लानमी गी कनो दो ग्रुप तो ngसाई गी बटालियन सिंग दो होंदोखिबगी नुवाइ तबजे एआर दसु लेरमगनेबा मरमदी मोइना तौजरमबा चही यांखै एना अखोइ होय इंडिया गी इंडिपेंडेंस फंगा मतुंगदा पावदा अखोइ स्टेट हुड फंगिजे 50 years लानथोरमनेबा चही यांखै मखोइना बॉर्डर एरिया दा ngamba खोलंबा अदगी ड्रग अमदी कनो गी अखोइ गी लॉ एंड ऑर्डर ngakna होनाबदा मोइना लौरमिबा रोल सिंग दो हंदकी इरांग सिददी अचौबा क्वेश्चन अमा लाक्तना मिनिस्ट्री ऑफ होम ना जगह खरदगी असम राइफल से लौथोगा सीआरपीएफ नत्रगा बीएसएफ थमैनेबको इवन अखोइ डिमांड मोरे गी सेक्टर कनो सिदा ngसाई स्टेट सिदा अखोइ इंडो म्यांमार स्टेट सिदा मतिक चाबा अदुगुम्बा कनो गी बॉर्डर ngakpa लानमी हाय तारे को बीएसएफ ओइगेरा अमा ओइगेरा को इंडस्ट्रियल फोर्स ओइगेरा अमा ओइगेरा चप चाबा थम्बियु असम राइफल थम्बसे मसीगी कुइना लेरागा मोइना मथौ फजना तौरमदबदगी अखोइ ngasi इलीगल ड्रग अमदी इन्फिल्ट्रेशन मसिंग हेंगलैने हाइनरिबनेबा अदुना मसे कोतुना लौरिबा स्टेप सिदा ngसाई अइनमक अइ अमना सही कहनी एक्टिविस्ट अमा ओइना असम राइफल मक्ता लोइनमक ब्लेम तौसनबदी नुवाइते मरमदी मखोइ गिसु याम चाउबा रोल चाउबा मोइना तौरमबा थबक लालौबा नमदबदा अदगी ngसाई बॉर्डर दगी ngसाई कहने ड्रग की माफिया मयाम की मूवमेंट दा मोइसु तौरमदे हाबदी यारोइबको तौबतबु समवेयर अखोइ प्रजादा अखोइ हाना पारम लेंगाक सिंगदा ngसाई कहने असम राइफल की रोल जे समवेयर मपुंग फाना तौगिदे हाबगी वखलोन लैबनिना कोतुना ngasi मसी की ब्लॉकेट से तौरकपगांदा अनदर आइडिया अमा खोइदा मणिपुर मियाम दा लाइसे कइनो गांदा असम राइफल का कइनो गा से कोतुगा से असम राइफल का कुकी की ग्रुप खरगदी याम नकना चमिनै हाबसे मसी अमुकसु रीएफर्म तौबगा चमाने हाबसे को मोइगी से लोगी ओइबा मतिक चाबा स्टेप लखोट पि होय कंडेम तौब खोटपदुदि लोइ तौबे या इवन अखोइ अइना होसे हाइजरिदिनि याम नुवाइत्रि से गो बैक असम राइफल लेना लावरमबदगी अखोइ होसे असम राइफल खुद थाबे यारोयना रैली चखलैनेबा सिगी अहोंगसे सिगी अहोंगसे असम राइफल की मी अनि लैगिदबदुगी चावरबा सैक्रिफाइस को अदुदुगा ngसाई अखोइना पॉलिसी प्लानिंग दा अखोइगी इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ना येंगहौदबा जगह खरदा मीना तौरप स्टेप सिंग अखोइना कंट्रोल तौदबा अदुगा खुद थारैबा कांबुदुना ngसाई मखोइसु वखल इखन खनलौदबा हागदरा नत्रगा होय मोइना तौरिदो एंगल अमरोम दा चुम्बा लैरम याय चुम्बा लैरम तागदी मदुगी ओइबा कॉन्फिडेंस तो मियाम दा खबर दा कैदा हापागा तो थादोरपम थोएबको अदुना मसी लनाइगी ओइना तौबा स्टेप मानबा हदि खुनेक ता चप्पा मानबा जगह खर याउरी हाय तारेने को अदुगी क्रॉस रिएक्शन ओइना कोतुना ब्लॉकेट तौरपा देन असोमना खंदा चुचानपुर दा रैली चखलकबा हदि इंडियन आर्मी दा खुद थाबा यानिंगदे खोते गान चखलकबा सिगी फैक्टर याम लैबदा येंगदोइसे लास्ट 2 years सही अनि लान थेंगरकबा सही अनि की प्रॉब्लम थेंगरकबसिदा खुलाई पायरगा इचिना अदुक यामना ओपन ओइना चलमबा मतमदुदा इंडियन आर्मी दा बीएसएफ ता सीआरपीएफ ता ngasi बाउदा अखोइना खुद थागेबा लैते जिरी दा कनोना कुकी सिंगना चंगागा सीआरपीएफ ता नोमै कापसलुदैनेबा जिरी दगी खुद थोंगरकबदा कुकी हुमरी सीरी दको अदुना मैतैगी ओइनादी अदुगुम्बा अखोइगी खुनगाकपसिंग अदुदा काइम लैते अदुबु ngसाई
hojik laiba potsidi ngasai mi ani phai haise mi amang puthokpam changi moigi report to public ohenbam changi kari maram gi tawrino khunek ta tawrira na ta tasing lalobogi wakhalon da chatharak pa oibjala haibado oibam changi adu natragadi ngasai gi cookie singna masida hen advantage lawpagi hen advantage lawpagi national media da kaida aranba propaganda je angang muje amubune sum haijaladi uhogda mi dudi amubune sum ha kadoine bako adu gumbagi pot amasu lakadra ana adu bain thamjage yam chumi damo koi chahini gi mamang da gi lan torok pasida koi kunngapa village volunteer mayam sulambi da chalami bani adu na so koi gi central paramilitary force ing da so koi khut tha ge haibagi wakalon dudi ngasi moksu laitri matung du toksu toroi hane lai adu ngarang na hangi ambush sidi kunek ta chatpra haiduni yam mek chumi damo duga loishalak pada rob da langning point se koi central langang na manipur gi irang ase loishan bagi mahuta koi waroshin porobogi mahuta manipur gi kumai harau da mai konsin no laire haidana ko UMC gi president oja 𝐍𝐄𝐖𝐒 dokre mase mukari mo thambini haide koi manipur gi irang asi gi waroshin porobogi mahuta kumai harau to na mai onsilak pa se mase awa potha bagi makni hairaga su irang asi di loishan ba kamthen loishan ba ti nai dribani na mase praja singda sum moithem tawibra haidune koi UCM gi president 𝐍𝐄𝐼𝐒 na phongdok pheji tamo kari mo thambini kenone mase akoi UCM gi wakhanda ko akoi wakhanda kamai lege da kumai harau ba se tawgum je habdi natte ko adubu ngasai yam chauna kumai harau ba sinaba honarakpagi adugumba committee ga phamdana khotana torokse khoi relief camp gi ichinau sing adagi ngasai gi government gi ngasai gi 2 phase 3 phase rehab tawbagi ngasai mai mayumda hanjanan bagi program then even aino hojik ta ibani khanaramiba ngasai gi kenose khoi gi nambol attack ta chathagi ba mi singjigi lamla lanjin puthoga masi miya mamangda taseng na lalobagi wain tawrira natraga khunik ta chatharamira haibase swaide hena thawai yawning ba government gi administration je adai de thawai yawning bai potam leiba even rims ki thoiba thawdek si governor na kauraga inquiry committee phamin makot ba public outrage asu amna thobase bauda sakar na tumi leiba se am phasa pona te sakar na tawba ya ba jaga da khadi taw phei ko adugumba jaga du de hena uning ba hai tare adu na tabida ngasai gi fund se sijina ba yana ba lambi phatawam am lei hojik manipur ko nangi sigi chekon gi lambi simakta lei phibam je hojik loi tawthok tana tawri ko then adagi ngasai gi kenogi akoi gi pona bazar manungda ngarang hanta ngasai gi uya lobagi case ta JCB bhajan gre na tawnari du ne ko adagi ngasai gi akoi gi tongan ba jaga da livelihood sector da kayani hingat pa yana ba adagi trade and commerce ta revive tawba yana ba adugumba thabak hena chatharak pa miyam ga mi ga tinaba thengna ba yana ba thabak na hena chatharak pa imota festival achaw ba siroi adu ada hena sum yam toina singala ga dei madugi keno do akoi miyam gi leriba demand sing adagi miyam gi apam sing gi mathak ta focus na thokna ba adugumba strategy emane lawgadam ne ba ko adugi wari ni aduna sakar dege khoi ni yengningi se mafam matam chana festival du tawgadam ni aduga ngasai gi hena thawai yauna miyam sigi apam basing hena hanjalan bagi pam badusu lei se moirangi relief camp da thum lupa la kun mari kumai leirambe adagi TV miyam na pai pesa lokthokre khotokre do sakar gi side gi inquiry mo leite aduna mase even governor gi lengak si lakwa taragasu jaga khara dadi adum public gi kehani ko adum mafam da angam makhrana adum khudong jab je lawraga laira basing sum le hobai mong ne ko hojik yang ngarang da Modi government na GST reform tawre moi hai je young generation gi anoba GST ni hai ko generation change torok pai GST ni hai aloi tadi masida yeng doi se 28% dagi 5% on da gre 18% dagi 5% on da gre hai ga di natraga 8% on da gre hai bitara ga di last 10-20 years se Modi na palingai manung du da 25 oiriba adagi GST thiba ngam da dagi mut ke ba MSME myam du gi daita se kana lohum thwe hoi Modi government sin logom thok tro matam du da ngam gi do myam do ko adi MSME myam growth lo do hojik lei ba tax ki slab samaina lei ba tar ga di government is samaina khan ga dam ne ba akhoi myam se yam ware tax thi je karan da lage adu FDI de hengal lage foreign direct investment da hengalan ge ga na financial position je phasana khallaga myam se mai magi jaga du da mai role do phasana pangthon nom change ba ko adu din na ta na ye hojik sangai festival tawre ngal lo ne ko last sahi mari manga da gi tawre ba sangai festival je 2012-13 da gi tawre ba sangai festival je sigi ticket ka iba mayam sigi entertainment tax ama GST ma ka gadam ne ko sigi GST si sakar da na hai jang phasana ka re bizala natra ka da bizala hai about the big question ne base even say ai adum hoji yam line adum hai jage ko DJ soda la me ko DJ soda la ma gi ticket lu pa lising mari ma taruk tare yo le lising taruk tare yo le se sakar tax ka gadam ne sigi event organizers sing sina government da moina
हाइबा कनोसिगी लाइबा मियाम दुना कखिबा टिकेट तुगी चप चावा टैक्स का बजाला नत्र का दबजाला गाय सरकार की फाइनेंस मेकानिज्म जीएसटी की लेबा सेक्टर में आमा डिपार्टमेंट सिंग अदगी टैक्सेशन की लेबा सिंग मोइनी येंगदौनेबा रेवेन्यू नुआय कांदा मियाम की वखलोन से नुआयगदौनेबको रेवेन्यू नुआय बायना अखोइना हंजन हंजन मफम खुदिंगी फेस्टिवल सुम ऑर्गेनाइज तौरगा मियाम की लेबा पैसा तो सुम चिंगथोगा मदु मियाम दा हमको रिटर्न लाख ngam तारगदी हलक ngam पैसा ओइन चखरगदी मदुगी कनो यांगलेन की सरू टेकलकपदो गवर्नमेंट थेंगनारकनेबा मरमदी मोय हयेंग पैसा इन्वेस्टमेंट तौर मतम पब्लिक रीइन्वेस्ट तौदोनेबा गवर्नमेंट हाइजे पब्लिक टैक्स लौरगा को अदुना मसागी रीइन्वेस्टमेंट तौदा सोलकदो मैम दो खनबा फैबा अदुना हौजिकसे कोई फेस्टिवल तंगाई फदना मियाम की तिनाबा खोटपा अदु अदा पुनमिनबा खोरमिनबा येंगागा तौदबा यादबा प्रोग्राम ने खन तारगासो अदो मियाम की अवाना सिदने हेना माय ओनसननिबगी अपामदो अदुमक यूसीएम की ओइन लेरियेना अदुमाइन तमजगे यामना मरिक चुमे तामोना लोचलकदा थंबिरो वाफाम असे अखोय सेंट्रल गवर्नमेंट अखोय लाइंगा असिना तौरिबा नाकन अनी की इरांग असिदा लोइसनबिबगी महूत कुमै हराव द माय ओनसिलकपा हाइबसे याम सेंगना हाइरबदा याम लाइबक थीबन हाइजबा तारे मरमदि कुमै हराव तौदबा यादे हाइना तौरबु मतौबा तारगसो कोइ रिलीफ कैम्प आईडीपी सिंग मयाम लेरि मखोइनादि कैदोंदा मसि येंगनिंगोय हाइबदुनि तामोन थंबिरिंगसे अदगी पेनदबा हानागी कयाम फेस्टिवल तौगिबा मतमदा लाखिबा इनकम टैक्स कयाम सो ngasi phokta public ta expose tawdana sidagina su lakhiba sina su lakhiba habdo ngasi phokta phongdokpa laikidri maramdi phongdok pibagi phongdo hannabagi ngasi phokta kanamtana thongda thindri haiba tare aduga kumai harau tawdaba yade hana matawraga su idp singin irang jida hena focus bihaningi habtuni ojana thambiyuse थागतरी ओजा ngasi morning analysis asi mapung pham bagi da mak ta oja wani ngai tana koi notice window gi market ge ma di viewers gi market oja थागतरी ngasi gi oina di koi notice window na morning analysis santok saba si ngasi gi matang se chenjare men pung ko oroi bam pudam kon kurum jari Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करीगी चटलुगनी अखोगी मणिपुर दसु होगिक्ति अवांगबा थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताक युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपम रोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909 390666 ता कॉल तो बिरउ